Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa lonke ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga inkosi esisiphele ngithuba ukuthi sizohlala enyaweni zakhe. Sinabe sizwe amazwi okuphila. Siphansi kweseries izintshumayelo esiqhakathekileyo ezingaphansi kwezi lesihloko esithi sona turning our homes into a little heaven. Ukuguqula amakhaya ethu abe ngamazulu amancane. Namhlanje sifuna ukuthi sikhulume labantu abatsha. Nxa kulequla leqembu eliqhakathekileyo elifunwa lizulu ngabantu abatsha. Ukuba ngumuntu omutsha kuyinto ebalulekileyo leqhakathekileyo. Into ebuhlungu ngobutsha yikuthi nxa usebutsheni kulapha othatha khona izinqumo ezizanquma ukuthi wena nxa usuguga uzaguga unjani. Nxa ungumuntu omutsha yikho lapho othatha khona izinqumo ezizakubumba ikusasa lempilo yakho. So nxa kulento ofuze igogoswe, nxa kulento eligugu, nxa kulento eqhakathekileyo kuyibutsha bathandekayo. Bonke abantu ababona sebebadala bayafisa ukuthi ngabe ingalo zewathi ziyabiselwa emuva, babuyele ebutsheni babo bebengenza izinqumo ezingcono labazenzayo. Wena osalethuba njengomuntu omutsha, olokusala amandla, olokusala amehlo, olokusala engqondo ekhaliphileyo, ngiyakhuleka ukuthi yona leyi series ikuncedise wenze izinqumo ezizabumba impilo yakho ibe ngcono ngegama lenkosi yethu Jesu. Sikhangela isihloko esihlupha abantu abatsha esithi sona is hugging, kissing, fondling and caressing a sin. Kambe ukuqabuzana, ukugonana, ukubambabambana, ukuphululana kuyisono yini? Kasicimezeni sikhuleke. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini. Mngani wami Jesu, phambi kwesihlalo sobukhosi sesikhona lathi. Sendaweni yokuncengela nampa abantu abatsha. Jesu, ngicela uphakamise zakho izandla uthi igazi lami. Ngicela mlimo omangalisayo nxa uzakhuluma labo ngezwi lakho. Khuluma labo kanye bakuzwe kanengi. Ngemva kwalinkonzo bathi inkosi ikhulumile. Konke ekutshiloyo sizakwenza. NgoJesu siyakhuleka. Ibandla kalithi amen. Nxa kulento ehlupha abantu abatsha, omunye umuntu omutsha sathi sikolunye uhlelo wathi mfundisi, thina njengabantu abatsha kukhona lapha izifundo ezisikhutha khona. Abadala babelokhu bezosifundisa ngedating le courtship. Thina kasisela problem ngokuthi sikhomba bani futhi sikhomba njani, ngoba vele sikhombile sikhonjiwe. Kodwa uhlupho esilalo kakhulu mfundisi yikuthi sigcina njani uthando lwethu luhlambulukile size siyefika emtshadweni. Yiluhlupho khathesi olukhathaza abantu abatsha echurch laphandle kwechurch. Angazigcina njani umuntu omutsha ehlambulukile aze ayengena emtshadweni? Abantu abatsha esilabo khathesi ikakhulu la ama 2K ama 2000
kabafani labantu abatsha esasilabo izolo. Kudala wawusithi kungenzakala ukuthi lihlezi ngikhaya libukela umabonakude, libukela iTV labadala. Kwakusithi kungafika isigaba lapha abantu kumabonakude asebeqabuzana khona kumbe asebephululana khona, umdala wayebonga ukuthi angathi lalihleli sukume liyelala, kumbe ahlacithi iTV alixotshe, kumbe atshintshe ichaneli, kumbe livala amehlo ligubuzele ngengubo lingakuboni. Kodwa abantu abatsha la ama-2K ama-2000 uyabona umama uhleli khona, ubaba uhleli khona, babukele abantu sebefuna ukuqabuzana kubabona kude, ubase ukuthi phela kudethu uzamkhisa. Ngabantu abatsha esilabo abangasaboni ukuqabuzana njengentwembi, abangasaboni ukuphululana njengentwembi ngoba bakubona daily ku-TV. Angavula ikhompyutha yakhe uhlangana lakho, avule iTV uhlangana lakho. Umhlaba sukwenze kwaba normal. Abantu abatsha bethu basengozini nxa njengebandla singalandanga indaba lezi manqamu sasozi addressa uSathane uyazi addressa ku-TV. Yikho nje abafundisi sisukumile ukuthi sike sikhulume amaqiniso la kwenzela ukuthi silamulele abafayo, silamulele abantu abethu, silamulele abantu abethu. Abantu abatsha abanengi sebekwazi baphila phakathi kwakho, ngeke uqabuzelane labo wena njengomuntu omdala. Bawazi amakhisi lamabizo abo ukuthi le yi-French kiss mbe yi-Chinese, bawazi bawazi amabizo. Bathandekayo, iBhayibhili lithini? Hamba lami eBhayibhilini ngibiza ibhuku leli ngithi libhuku lothando. It is a romantic book. Ibhuku likaSolomon, ingoma yezingoma, Songs of Solomon or Songs of Songs. Chapter ngelika 8 verse ngelika 3 ithi isandla sakhe sokhohlo singaphansi kwekhanda lami, lesokunene sayo siyangigona. uSolomon ubhala enye indaba uthi isandla sakhe sika lefti ngiqamele phezu kwaso, ukuthi isandla sokudla siyangiphulula. Sisonke nibathandekayo, ukhuluma uSolomon ngokubambana lokuphululana kukhona eBhayibhilini. Abesesithi kuvesi ngelika 5 yikho lapho kule ndaba, kuvesi ngelika 4 ithi madodakazi aseJerusalema ngiyaliqonqosela lingamethusi kumbe lingamvusi uthando uma yena engakaziphaphameli yena. Uthini kanti uSolomon? Uthi madodakazi lamadodana eSabatheni, bantu abatsha be-Seventh-day Adventist Church, bantu abatsha elikhonzayo, bantu abatsha ngiyalincenga amadodana lamadodakazi eJerusalema, yekelani indaba leyo yokuphululana, yekelani indaba leyo yokubambabambana,
yekelani indaba leyi yokuqabuzana lingaluvusi uthando lusazilalele. Bathandekayo, indaba uSolomon ekhuza kangaka ukuthi uthando lungavuswa nxa lusazilalele. Uyakwazi umlimu ukuthi umzimba womuntu ulegetsi engenziyo. Uyakhuza umlimu uthi yekelani into leyi yokuphululana, yekelani into leyi yokuvusa into ezileleyo. Bathandekayo, ingozi yokubambabambana, ingozi yokuphululana abantu bangakatshadi yikuthi bavusa izinto ezivuke ebantwini abatshadileyo. Sisi, ungabona umuntu esekuphulula, imizwa yakho isihlanye igazi seligijima, susengozini, suvuse into engamsanga ivuke kungakatshadi. Ungabona jaha umuntu ekuphulula kusime ezinye izinto, kuqumba kwezinye indawo, ngoba kwazi ukuthi usuvusa uthando lusazilalele. Yekela lulale, luzavuswa mzwana omtshado. Bantu abatsha ngiyakhuza, liyathanda into yokuphululana. Yekelani iphululing. Kule demon elihlupha abantu abatsha, idemon lephululing. Ngiyalikhuza idemon lephululing ngegama lenkosi ethu Jesu. Uzaga chapter 6 evesini lingelika 27. Zaga chapter 6 verse 27. Uyakhuza uThixo la, uthi kambe umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe lezigqoko zakhe zingatshina. 28. Umuntu angahamba phezu kwamalahle avuthayo inyawo zakhe zingatshini. Uthini kanti umlimu? Uthi khongo cha ngeke kwenzeke inkomo inganzala umuntu, ukuthi umuntu athatha amalahle awagone awasondeze esifubeni sakhe. Likuzwanga lokho? Asale engathanga yini? Bathandekayo, uyabazwa abantu abatsha balama excuse okwenza isono. Uzezotha iBhayibheli lithi greet each other with a holy kiss. Babona abantu abatsha sebegonana nabephuma echurch, bagonane nabebonana. Hayi bathandekayo, iBhayibheli lithi kule getsi kubaba, kule getsi kumama. Akwenzi ukuthi umuntu asondeze amalahle kwesakhe isifuba asale ngathanga. Yekelani into leyo yokugonagonana bathandekayo. Umlimu uyakhuza uthi yena kakuvumi ukuthi umuntu abambe amalahle ngesifuba asale ngathanga. Yebona ungasala ungathanga, kodwa engcenye omunye susele uqhwebe ezinye izinto ezimngenisa esonweni. Yikho kwenza abantu abatsha bahlutshwe yi-masturbating. Ngenxa yani bathandekayo? Kulezinto abazenzayo ezivusa imizwa. Yikho abantu abatsha bezithwala bengena emacansini bengatshadanga, kusuka ukuthi benze izinto okungavuzanga bazenze. Thina njengebandla esikukholwayo ukuthi umuntu omutsha mzwana womtshado, nxa kuthiwa ungamamukela umakoti, you may kiss the bride. Siyabe sicabanga thina njengebandla ukuthi yikuqabuzana kokuqala empilweni yabo.
kodwa abantu abatsha sesilabo hayi sebengama expect uhlubona indlela agobisa ngayo intamo ukuthi okuyitolokhu phila phakathi kwakho. Omunye umuntu omutsha wathi hayi hanto nxa sikhisana siyabe sipractice ukuthi emtshadweni ngizamqabuza njani. Hayi bathandekayo kakula practice ngokuhamba phezu kwamalahla atshisayo. iBhayibhili lithi kuZaga 6 verse 28 umuntu kangeka hambe phezu kwamalahle ekela ukutsha. Ekela ukutsha. Yilapha bathandekayo kukhuluma labantu abatsha ukuthi bathandekayo singadlali ngezinye izinto okudlalayo bathandekayo izandla lenyawo umlomo lokuphululana lephululing lehugging kakudlalelwa laphana lidlalela ku ground yesitha. Usathane will take advantage. Uyababona abantu abatsha nxa sebevalelisana omnye ngathi bye uzayizwa indoda yikuvalelisa abantu khonokho yikuvalelisa okuthembileyo. Asondele usiswa abantu abathandekayo ethembakele afika namathele aze acimeze aphakamise lonyawo. Hayi usathane alayitha amagetsi ekucineni uzathola usisi sezithwele esefuqa ibhara indoda eyayinamathele kuyisisithi ayisosami. Bathandekayo Solomon uthi sivuselani isithandwa sami sisalele. uZaga bese sithi ungahamba phezu kwamalahle ungachina. Ngilapha bathandekayo njengomfundisi ukukhuza abantu abatsha. Bantu abatsha nxa sifuna ukuzigcina sihlambulukile uJesu azabuye. Let us avoid during our dating and courtship period ukuphululana, ukubambabambana, ukuqabuzana lokugonana ngokwabantu abathetheneyo, ngokwabantu abachadileyo, ngokwabantu abaphiwa imvumo ngabazali langebandla langabafundisi langoThixo. Ngilapha ngifuna ukukhuleka labantu abatsha abathi mfundisi mina vele ngibona ngani kuyabhowa ku relationship nxa kungasabanjwana kanti siyachuna sisenzana. Mina ngibona ngani kuyabhowa ku relationship nxa kungasaqabuzwana kanti siyabe sathandanelana. Kodwa mlimi sengifundile intando yakho. Kwelinye ilanga ngaphosa ngawela esonweni. Kwelinye ilanga ngalala ingasalele sengicabanga ezinye izinto ngenxa yendaba yokuthanda ukubanjwa lokuqatshuzwa. Kodwa namhlanje ngigebhe inkalakatha yegodi ngifuna ukukhafula ngithi Nkosi ngisiza. Nxa ukhona njalo phakamisa isandla lapho khona sikhuleke. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu thina sibizwa kuthiwa singabantu abakho. Sinikela abantu abatsha akade belalela intshumayelo. Abathi mlimi silamaphutha esiwenza izolo mayuyu sicela ilale ngophondo sithethelele. Sicela mlimu ubambe imizwa yethu usigcile sihlambulukile kuze kuyefika ilanga lomtshado. Imizwa yethu iyahlanya engxenye okunye yikudla esikudlayo. Imizwa yethu ifuna uku-experimenta yenze izinto ezenziwa ngabantu abadala.
Sicela sisize mndimu. Sithene ngebhadiza yezulu. Ungavumi thena imizwa yethu. Uyikhulule kuphela mzwana sesichadile. Senze sibe ngabantu abatsha abathembakeleyo kuwe Thixo. Labathembakeleyo komunye. Jesu uzubu sithathe siye ekhaya. Sisize mlimu ngoJesu yakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo. Nkoselo musa lothando ibusise ukufunda kwelizwi layo. Amen.